नहीं चाहते क्या पब्लिक को परेशानी हो, हम लोग भी पब्लिक है, हम लोग भी नहीं चाहते। मैं अकेली बीमार हूँ, यहाँ राजस्थान से आए हुए हैं, यहाँ देखिए 1500 किलोमीटर दूर से आए हैं, उड़ीसा से आए। उड़ीसा से आए। बताइए रूम रेंट वाला 1000 का बंदा 2250 रुपया मांग रहा है। 1300 क्रॉस है नहीं। और मैं एमपी रतलाम से आई हूँ। मैं एमपी रतलाम बिहार से 4 दिन से यहाँ पे मैं रतलाम से आई हूँ। मैं अकेली हूँ। मेरी सेफ्टी का क्या है? देवी दर्शन के लिए नहीं, यहाँ पे 4 दिन हम एमपी रतलाम से आए हैं। हमारी सेफ्टी का क्या है? हम कहीं भी फुटपाथ पे रहे, कहीं भी रहे। सीएम जी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ का प्रशासन को थोड़ा सुधारा जाए। यहाँ कमेटी वाले अपना मनमानी कर रहे हैं और हम 1500-1600 किलोमीटर दूर से आके कल आकर दर्शन कर नहीं पाए, फिर आज की लाइन पे लाए। ये बाबा जी आए पुष्कर से, लेकिन सीएम साहब को थोड़ा प्रशासन को समझाए और यहाँ का व्यवस्था को सुधारे। एग्जाम देने के लिए आई हूँ, दर्शन करने के लिए यहाँ पे आई। ट्रेन रोज कैंसिल करवा रही हूँ, होटल रहने के लिए नहीं मिल रहा है। वो पैसा देने के बाद भी डबल पैसा ले रहे हैं। खाने की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे से खड़े हैं, पैसा नहीं है, फिर भी 500 रुपए की टोकरी लेके हम मंदिर के दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। चक्कर खा के गिर रहे और फिर भी अभी 10:30-11 बजे तक हम लोग लाइन में खड़े हैं और फिर भी टोकन बंद कर दिए। वीआईपी दर्शन के लिए वो 3-3, 4-4 हजार रुपए मांग रहे हैं कि तब आपको दर्शन करवा दिया जाएगी। अगर टोकन बंद है तो फिर वो दर्शन कैसे करवा रहे हैं? वीआईपी कॉमिटी सामने नहीं आ रही है। वो कोई बात करने के लिए पैसा ही लेके दर्शन करवाना तो एक बोर्ड में लिख दे इतना पैसा लगेगा तो सब लोग लिख देगा। মেলাত আচলতে মানুহ অহাৰ যিটো এটা পৰম্পৰা হৈছে, তেনেকুৱা পৰম্পৰা আগতে নাছিলে। মেলাৰ সময়ত তেওঁলোকে মন্দিৰলৈকে আহে, যোনে ইয়াতে ধ্যান কৰে। কিন্তু এটা টিভি বা মিডিয়াত মেলাৰ বিষয়ে জনাৰ লগে লগে মানুহৰ মনত মেলাৰ কেইদিন মন্দিৰলৈ আহিবলৈ এটা উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু পাহাৰখনটো পাহাৰখনটো আপুনি ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰে, ৰাস্তাকেইটাটো ইমানেই ডাঙৰ। মই ভাবোঁ যে মেলাৰ কেইদিন পাহাৰৰ ওপৰত অহাটো কোনো ইয়াত কিবা বেছি পুণ্য পায় তেনেকুৱা কথা একো নহয়। যিসকলে 3 দিন ধ্যান কৰে তেওঁলোকেহে মেলাৰ সময়ত ওপৰলৈকে আহে। কিন্তু আমাৰ মানে আপোনালোকে সাধুক দেখুৱাই দিয়ে, বিভিন্ন সন্তক দেখুৱাই দিয়ে, মানুহৰ মনত উৎসুকতাৰ সৃষ্টি হয়, মানুহ আহি যায়। আচলতে ইমান মানুহ পাহাৰখনে ল'ব নোৱাৰে। তথাপিতো এইবাৰ আমি আৰু 4000 মানুহ থাকিবৰ পৰা ব্যৱস্থা এটা কৰিম। লাহে লাহে ব্যৱস্থাও বাঢ়িছে, কিন্তু মানুহো বাঢ়িছে। ইয়াত চেলেঞ্জ একো নহয়, সকলো ৰাইজৰ সমৰ্থন আছে, সকলো ৰাইজৰ লগত ধুনীয়াকৈ আৰু আমি 2 বছৰত কৰি উলিয়াই দিম। তেওঁলোকে অপোজ যিটো কৰিছে, কৰিডৰ শব্দটোত ভয় খাইছে। কৰিডৰ বুলি কোনো বস্তু নাই, ৰাস্তা এটা বনিব। বৰ্তমান যিটো ৰাস্তা আছে, দোকান কেইখন বাদ দি ৰাস্তাটো ডাঙৰ হ'ব, দোকান কেইখন নতুনকৈ বনাই দিয়া হ'ব। সৰু কথা এটা, মানুহে ভাবিছে কৰিডৰ মানে কিবা অদ্ভুত কিবা এটা বনাব গৈ আছে। ইয়াত একোটো অদ্ভুত নহয়। যিটো PWD ৰাস্তা আছে তাৰ ওপৰত বৰষুণ যাতে নপৰে, তাৰ কাৰণে টিংপাত কেইখনমান হ'ব। কৰিডৰ শব্দটোতে মানুহে ভাবিছে বাপৰে কৰিডৰ হৈ যাব। এনেকুৱা কোনো কৰিডৰ বুলিতো কথা নাই। ৰাস্তাটোতো আছেই, ৰাস্তাটোৰ ওপৰত টিংপাতহে হ'ব। চিৰিবিলাক থাকিব, খটখটি থাকিব, চব একেই থাকিব, কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। খালি ওপৰত টিংচালি কেইখন লাগিব, ইমানেই। কৰিডৰ মানে বেলেগ কথাটো একো নাই। তাকে লৈ মানুহে 10জন মানুহে 10জন কথা কৈ আছে, যিটোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। দোকান কেইখন উঠিব, এটা কৰিডৰ বনিব, কৰিডৰতে দোকান কেইখন ধুনীয়াকৈ পকাৰ হৈ যাব, দোকান কেইখন ধুনীয়া লাগিব, ওপৰত টিংপাত লাগিব, ইমানেই কৰিডৰ। 6-5টা ঘৰ ভাঙিব, তেওঁলোকক ৰাস্তাটোত যিখিনি বহল কৰোঁতে মাজত আহে, তেওঁলোকৰ লগত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব। তাতে আমি তলত নতুন ঘৰ বনাই দিম, য'ত আমাৰ জাগাখিনি আছে, তলত ফিল্ড আছে, তাতে তেওঁলোকৰ ঘৰ হ'ব আৰু ফিল্ডখন অলপ দূৰত লৈ যোৱা হ'ব। লিফ্ট থাকিব, দিব্যাংগ ব্যক্তিসকল আহিব পাৰিব। ইয়াতে কৰিডৰ মানে একো কিবা সাংঘাতিক বস্তু এটা নহয়। যেনেকৈ শব্দটো শুনিলে, ইংৰাজী শব্দটো শুনিলে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ লাগে, ভাল ৰাস্তা এটা হ'ব, ইমানেই।